Ki Khot Jongaseng Federation of Khasi Jaintia and Garo people na North Khasi Hills District hanya kesengi kilalet banjurip ya kesurok umling kepada kesurok kebapania sok ya kesenong umling lambrang bat kesenong sok kepu kebajengai kumbasan kilometer ayai. Kini kejing let jurip jong di khot keseng ha kejing don lang jong kinong ilam senong ketika thany kalong hadin bagi babun kijung ojor nagi paj ba kathany bat kum juru kejing lap jong di khot keseng bagane kusurok ia kepala pentre da kejing penmang na ke skim PMGSY ke bawah kontraktor ba pentre ia kene kusurok ula tre torti bat pensateng na dusnem arjar khat para Kaseng hapok kejing lam jong Vice President uba Marshal Dingdo baru General Secretary Kaseng na Umling Circle uba Banroy Walang ha kajing don lang jong giwe-giwe kidekot Kaseng kila penpau bagi pajba akan dikathany hadin kejing penpena bar kejing sedang ban cena yang ne kusurok kila dap da kejing kemen bar kejing kermen ban suk alek kawan Henry menta kala kelalong penban kejing penjenjar ya kelek kawan jong pajba kathany kam tam habawan kapang kasitom Ki dekhot jong aseng kila boru ia kejing kentu syaki bor sorkar ki badepet ia kene ketenat cina surok bantuk lari kene kekam kepala sateng balale torti. Haba ngiyo sngau ya ke jing ut jing nam jong ke jing long jing man jong kane ke surok kumba mengitip baga de ke surok ke balamang leng baga central sponsor scheme ke PMGSY ke beling ya ke lembrang leng baga umling ter ceduk sokpu hadin ba kum kini ke lightly kisnong nak liang kini ke lightly kisnong ke sokpu lembrang bet umling kilayok sngau ba lapan mang ya kene ka surok PMGSY ban upgrade ya kene ke existing ni penpau kene ke lightly snong ngasngau ban ong baki dap da kejing snok men teng henry pat kat banang yat kipor kisngi hadin ba layat ke proses jong ke tendar aku ba bidar ade ba bening mar baniang layok ban pentre kene ku surok ladang makla deu arjar khat phra khat khandai keba ka amount jongka ladang makla hiru kalong skilai krur tam nipek bakat bagi nang ya kisngi kipor gajing pentre jong ne kontrak kalong keba suki hadu kata-kata kebenikong baar long gajing pentre jong u kalong i torti kalong i telot hadu kata-kata kamlong kat kum ka guidelines lane kata ka specification jong ka PMGSY bakade benlong kum mengi kiwe gisnong kar kum tre ka PMGSY kalong kepada isong kun isong khia hadu kata-kata ten re ngam tip ke ka bajia haune kontrak ke jing ke jong u ka penlong u bon tre torti kum ne adin ka hande ka jing slem ru ya ka por ka ban pentre ya namar kata ngina kaliang keseng hadin bagi jing ut jing nam jong ginong song snong Niwan ban pej ban kemi dah lagi jong ki kemat ya ke jinglong jingman jong kane surok la shisha hoj hakane ke inspection ke jongi ngiui ba ke jing tre kadang yat bat ngimtip ke ka rukom kadon ke kata ke prosedur jong kane jing pentre ngimtip longkot ki tre la shisha ba tre kano no kam ngila de ban yat bej kaladon ke jing i teng kum station bakut ke snong ngidon sa ke nyau spa mitar henry hang turu umdep usiang silongkot ui silongkot kontrak utre kumne ya namar kata hoi la shisha ban keren detail ya kan ke surok haka technical term ke jongka hoi ngimdei ki expand tang bahan re ngingej scam ba ka tanat piduldi kum ka implementing agency ngathrai ba nakaliang jongka department kidon kini ki monitoring bat ki vigilance agency ki ban pej ban khmi ya kan ka surok ya ke jingbit ke jingbiang ke jongka te namar kata nakaliang jong kaseng ni bu ya ka jingkerpat ke bakrau yu ne u kontrak ba un simkhia ya kane mau bun pendep kham kloi ya kane ka surok bat hagini kisni por bendang wan ngin sali kendu hiru ya u ii jong ka piduldi
ban pressure yu ba un sim khialam na kaliang ke jong uru bo wan pej wan khmi lam kum woi ba don banta ha kaneka tam bakan yat bet mo na banta ke jingbit jingbiang jong kaneka surok namar ngimla banlen ke jingwan jong ka surok kadai ke jingkerku ka bakrau ya ki nong song snong ka banling mo syakibun ki banta kaban pensuk ya ki nong rep kaban pensuk ya ki nong pang nong stom kaban pensuk ru ya ki khana school ki balek ki bawan ya lada kan ke surok kumang ong ba lada ke jingtre jong kontrak kan long ha kan ke dur temut ke ban jai kalawe ke ban sawan mo jong ki kun ki snong ki hajar jong kini ki snong ki ba pendon kam ya kan ke surok te kum tahin akaliang jong ka seng nga sngo ban shim ya kan ke kabu ba lengba kan ke news and media ba kilok nang sing snong kin yo i ya kan ka rukom jingtre jong une u kontrak mo bat mo udalade un yo i ya kan mo hadin bola i kan nga ngit scam ba ude ban sim khia ya kan mardor ba unle ya ka badon kam man pendep kham kloi ha ka por ka babiang tenga thrai na kaliang jong ka seng hagini ki snir ngin sanang buddin susu rengkat ki rangba mo ngin sanang buddin ya ka nang bakan ya ka surok kanang ya bek ya kenti mo kan kum ka kade ban mit ya kata ka guidelines jong ka PMJSY lan kata ka norms ka jong ka kat kum bakade ban long ka surok PMJSY ladang ipet kumangan ban syu khendiat kane ka site ka HP bing jong kane ka surok ru kamdon te kan jai ka surok kinang tua itu girut ki kiar ka H ke jong ka kanang tua te hendreng i ba kataro ki jaka mo jaka kimle kane ka HP bing kimle kane ka HP bing hendreng jaka ki le pau ya kan sorok mentala santeli kis nem kala ya kan sorok hendrei kan sorok hadu menta kan nampat dep kata kada gejin jong ni kum kino snong ha kawan nginjar ya ne sorok bangi mat sibun gejin ha kawan kamtam ki kali ki motor ki briu ki biya ya ne sorok kamtam ki kena school ki mat sibun gejin ya ne sorok ha kajin koram jong kan kalanti kesengkin ambakan ne ka jingbom te bah une kontrak hadu menta kan ka sorok jengi kalong torti kata kada gejin penpau jongi kum kinong snong ya gejin ya gejin jinjar jongi ha kan ka por te ngin pau ya une kontrak ba un sap pendep khamkloi ya une sorok nang ba ki pai ba nong snong jongi kinong ki ba suk ha ka lek kawan ha ka yang ha ka kamyap kom im khamtam ha ka pang ka stom kata kada gejin bangi kendu ha une usorok te na kalyang jongi kum ki nong snong ikat pajur ya une u kontrak un pendep khamkloi ya kan sorok nang ba ngi nong snong ni yo ban lek ya une sorok ba nyela ban lek suk lek san ba nyela aru ban nyai ban yang kata kade ke pen pau jengi kum kino snong kan ka po te pendep khamkloi nang ba ngi penpa kamsok yangi hoi ngakan mau ba adon hi ki seng lok ni bat ki seng sama snong kila lek ujor ya kan sorok ngakan mau kila lek hi na seng lok mi na ki seng BO ngakan mau hi kila lek sha office jong ka PWD hendai nak liang ka office kan pale adu mentah pat kam nong simkhia hiru pat kam tam yaw ni kontrak ba tre ya kan ka sorok kata kade ke pen pau jumi na ka liang pat ba kan ka po ngin na ka liang ka snong une sorok la yo na ka skim PM JSY te ngila yo aju aja ka pra aja khandai hendai adu mentah kan pat dep te ngal ka pat yo kontrak un sabam pendep khamkloi no hi kata kalong ka pat jumi na ka liang ka ba nong snong jong ka bing nong prang Kumbakan kilometer pembahasan kilometer